تبدا أس الأربعاء 28 أكتوبر 2015 يوث التمليليث أرايذو من سين موسان ذي سبيطار أسدوان محمد نادير تمدينة تيزي وزو يوث التمليليث أراد ياوين غفاين يشودن أردواوين إذ حضرن أطاس قمجاين لدغا ويذ علاين نغلي بروفيسور أم بروفيسور بوزيد يتوسنن ذي القديش نس ذو قذاوين بطن الكونسير نغ تبعوشت. Il y a un point important, c'est le développement de la pharmacie oncologique, qui est hospitalière, c'est vrai, mais dont je voudrais aussi qu'elle soit en officine pour que la sécurité sociale joue son rôle et qu'on ne soit plus dans la situation actuelle. Vous traduirez en arabe, avec sa barbe venue de la fumée. Voilà, monsieur. مهلا ماتون السبيطار سلاوان محمد نادير بروفيسور مزيري عباس ينادي مي تبدا تمليلي تاكي باللي سبيطار سلاوان تيجي وزو يستخدم 24 إفرماسيانا أكد 10 نظن 12 نظن إفرماسيانا ذكوينيهم يقارون برامبلوا ويتصرف ديغني سبيطار كيني زان 60% تخزن تدريمتينس نغلب بيجينس غاف الدواوي إي موضان. Dans le cadre du budget primitif, nous avons doté la pharmacie du budget primitif, elle a été dotée avec 345 milliards de centimes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dépassé ces 345 milliards de centimes, nous avons atteint un taux de consommation de 380 milliards de centimes. Et les prévisions pour le 31-12 2015 bien sûr, on prévoit d'atteindre les 445 milliards de centimes. Donc vous voyez, le taux de consommation en matière de médicaments au niveau par le budget de l'hôpital, et cette consommation, elle ne reflète qu'en vérité que la dynamique, nous avons une trentaine de malades, qui sont des maladies orphelines, des maladies rares, et rien que ces 30 malades consomment à eux seuls. Donc la consommation, le budget alloué aux maladies orphelines, c'est de 300 millions de dinars, donc 30 milliards de centimes. Et on peut dire que c'est 1 milliard, 10 millions de dinars par malade et par an. Vous voyez donc. ثيست أربعة إيدي بوين غاف الدواوين نغ لي جورني ناسيونال de la pharmacie hospitalière تكملنت وتواجرد ادي لين تدقس 17 اسوراق دكواس من زوارو اكو 9 نظن دكواس ويسين مع ناس الخميس بالقسم محمد سعيد سكتي زيوزو.